Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika, ngithatha ithuba ngiyanibingelela, ngiyathemba niyaphila igama, ulinde kuhle usibongiseni ngwakhumalo. MC Dr Life ngikhona ngigcwele izindlu kwenzeke podcast ileso sikhathi seyinto ezinhle uyabo ngithe namhlanje ke ngihambe bafethu ke ngishone lapha ke Endwedwe Endwedwe bafethu ngelaphana ke ngaphansi kwenkosi uNqobo kwisigodi Nonoti isigodi Nonoti yangisho kahle Nonoti right kanti ke insizwa le kade ifunda lapha umatric ngo2019 kwaNgoza High School kanti insizwa engikhuluma ngayo namhlanje ngikhuluma ke ngonhloso umntaka khwela nina besilo insizwa ke shama hit after hit ingoma emva kwenye namhlanje sithe sikwenzeke akashayela live ke sizwe ukuthi iqale phi nomculo iyaphila lensizwa nomculo kanti ke uzokhumbula ngo2023 2023 sengiyakhumbula ukuthi ngenzephi inkinga right 2023 keep album yakhe yokuqala ngqa ayikhipheke lapha ke ebihloko sithi ke ubungani bamanga 2024 wabuya wathi akafune break washala lapha amaqili amabili kuyila khona impela ke simbone khona endlondlobala umfana kuthe ke ngo2025 umfana wathi akafune album usafuna usizwa amandla wabuya ne single track ethi ke uNicodima ifeaturishe khona uShenge insizwa yasehlala Nkosi eyakuthi ke igwaza kahle ke ngoba igwaza Endwedwe la igwazwa khona qhawula kithi asekubingelele kwenzeke podcast isekhaya yikini la sabona mfethu ngiyaphila mina kunjani sondela nakho ke ungasuthi ngikubambe ngophondo sondela qhawula ungasabi hayi ngiyaphila mina kunjani futhi ngiyaphila qhawula kethu usuhambe wafika kwenzeke ngiyakhumbula ukuthi ukwangishayela ucingo ngathi ayi ndoda sekuhamba kanjani ezitolo okay angiqale ngibingelele nje mina igama lami nguNhloso isibongo wakhwela mfuthu ngizalwa uManzama ngane kuthi khona le Ndwedwe ekhaya kusemalangeni kumalume wami kusempondweni kaShangasi ya cabanga ukuthi mina la ngihamba khona ngiyangithanda ukuthi ngishikithi nekumalume ngoba ngicabanga ukuthi yona amadlozi angiphethe lawa ngithanda uma ngichaza ngithi ngowakhwela bese kuphela lapho uzalwa usaphila nomama bakithi hayi asekho usashona asekho uhambe nini bakithi 2016 uthi kusona nje kabe ungadini uhambe ngo2016 ya mfana ukuthi sasaba njani nje isimo mfowethu ushiwa intombi endala bakithi hayi kuyaphila ubaba yena usakhona before ngisikhuluma ngomama ubaba yena usakhona usaphila hayi ukhona hayi uyobaphilisa izokuhle kumama kusaba njani isimo mfowethu kulahleka nomzali phela kubanga kuhle kodwa ukuhamba kwesikhathi igcine sekujwayeleka Shuthi mawufika nje ekhaya mina ngibe nosizi mangifika lapha ngithi ngiyafika ufica ngekho umuntu vele ubone ukuthi kunzima hayi kuyaphila phela yonke into kumele ufune ukuthi imali yami Wethoso ngoba vele yena uze ngomculo ake ngiqale ngikufudumeze ake ngikufudumeze uphazamisa ke lo bafowethu ningakhathazeki uphazamisa kwasey'nkundleni zokuxhumana angithi ngilelo mkhubo ukuthi makucula artist bese ngithi ungena phakathi sengathi igama yakho kuthiwa nguphazamisa uyalibingelela uphazamisa sanibonani ungakhali nama ngiphazamisa hayi kuleka loncule first now wefowethu kuyakhulunywa la yabona i-interview eyake yabanzima empilweni yami engangayenza webhuti ngangenza uma fika izolo akhulunywa lapha uduma kahle namhlanje Nhloso ungena kulobo bantu hayi udlala ingoma avela dlala ingoma ngoza mfethu ngoza qhala kithi sihlezi ke noNhloso umntaka khwela Endwedwe nina besilo sizoza ukuthi umfana usiphatheleni akusincinze lapha isiginci aziphethe inqwasimene eyiginqini ngoza khehla
uwenza wabanye wena wena uhlala uwenza wabanye wena wena ungadlala mawuthi ungashaya mina mawuthi ungashaya mina wena uhlala uwenza wabanye wena wena uhlala uwenza wabanye wena wena uyadlala mawuthi ungashaya mina mawuthi ungashaya mina uyadlala mfana loshonela hayi faka phinda angilophi nangu phazamile ufuna ukuphazamisa mina Ntoso lezi leona nodi mfoka phela bafethu uwenza wabanye wena wena uhlala uwenza wabanye wena wena uyadlala mawuthi ungashaya mina mawuthi ungashaya mina uyadlala mfana loshoni wena uhlala uwenza wabanye wena wenza wabanye wena wena uhlala uwenza wabanye wena wena uyadlala mawuthi ungashaya mina wena ungashaya bani uyadlala mfana loshonela awuze mfana ake ngizisigingi mfana ngifuna ukuzukhala kwaso akodwa ngiwasimele mfana awuze mfana boza bethe abantu abakhokhile bakuyakhokhwa bethu ziyakhokhela lezini qhawula kithi wangena emculweni kaMaskandi uphakathi njengamanje siqala usinike mfethu ngeke ngibuze nje umbuzo olulo ukuthi iqale iplento kaMaskandi vele mfana ukhule esikoleni ikhona wazi wangena kuyona noma mhlawumbe ubucula gospel mhlawumbe usukela kwa gospel nje uzosijabulisa sithatha usibeke mfethu ngonhloso ezengena emculweni kaMaskandi ushuthi ekukhuleni kwami mina bo yes mfethu bengakona mhlawumbe into ebengitshela ukuthi ngelinye ilanga ngibe umculo kaMaskandi sure kodwa ngokukhula kwenziwa izinto ngasekhaya njengokuthi bekusenwe ingoma anganoma uyazi nimvumo khona into kanjalo yes imvumo yes of course so ngakhula ke sizenza lezo zinto lezo bengithandela ukugida nje kuseni sithe sifunda ke primary khona abafowethu bangale ngasekhaya kwaUsiyana bafika neqembu laMaskandi bezodlala esikoleni sami lengangifunda khona khona untanga wami engangami sebancane wayegida kamnandi so ngayithanda into abayenzayo kodwa ngingazi ngizokhuluma nobanga sithe sesifunde high school ngaficana futhi nabo ngase ngiyambona nalo engababona untanga wakho yes ngase ngikhuluma nabo ukuthi hayi ngoba vese ngiyithandela ukugida ngicela ukugida kubona bavuma kanjalo sagida ke usondele kabi yami kusondele encwadini futhi kuthe kwahamba ke ngagcina sengithi hayi awuthi ngizami nami ngoba ngasekhaya khona ingoma le yevolo yazi yes sisinile nontanga yethu bengiyigoso nakuyona kwahamba ngathi akwengizami la emculweni ngase ngizama khona ke noma ngeke ngikubale kwama jam ukuthi ngase ngicula kodwa khona ingoma ezuthiwe ngaye ngayikhipha bayithanda abantu mhlambe ku 2019 kodwa lezo ngangiyikhipha nje kodwa kuthe ngo 2023 na ke ngase ngibona ukuthi ngoba mhlambe bayangiphoqa ukuthi angibenzele umsebenzi ngase ngikhipha album ngo 2023 ngicabanga ukuthi yenza kahle ngokwezinye ngangikulona lesasikhathi sure so mfethu ngifuna ukubheka la ukuthi mina mangikubheka wensizwa nje ephansi kakhulu even nangendlela oyishaya ngayo ingoma awuyithethisi
uyayilolozela isuka phi lento ihambisana eziqwini zakho ngoba ukuze umuntu mangihlezi naye la sixoxa bese umuzwe selanda ushuni kaMgqumeni bese selanda ushuni kaMtshengiseni noma ushuni umuzwe ukuthi ivoice siyashintsha kuseyona le yakhe but wena into oyiculayo uyiyona ihamba kanjani lento yokuthi uzukhethe ukuhamba ngalendlela ohamba ngayo because idinga ukuthi uma uhamba uye eGoli uyidlalele kahle bese ufaka nomoya omnandi bese uzuyofika eGoli. Cabanga ukuthi indlela engicula ngayo ngizosiyazenzakalela ngoba angithanga mina mangingena emculweni mhlambe ngathi ngifuna ukufana nobani. Yes. Ngiyacula nje ngendlela mhlambe ekusukudala ngathi ngicula ngaleso sikhathi. Yes. Kuyazenzakalela nje futhi nokucula phansi ngicabanga ukuthi umuntu olalele ukwazi ukuthi ezwe kahle ukuthi mina ngithini kuyena. Ake sikhulume ngale ngoma ka20 because mina ngikuthole ngo2023 la khona uShenge engena kuleya ngoma emnandi yanyaka ophelile ngiyacabanga ukuthi wazi wenza ngisho remix sithatha usibeke ukuthi kahle kwenzakalani mophuma e-studio ichali ngoba kuyaba khona ekuthiwa ingcindezi lokuthi hayibo buyele e-studio abanye ke ababuyele e-studio ngoba ngiyakhumbula baningi abacule ukuthi ingoma mayisithandiwe lapha ku social media bese abantu bethi sicele nje abanye bagcina bangayenzanga but wena wahamba wayenza kabusha sithande usibeke ngale ngoma yanyaka enye ka2024. Okay ngakanibeke lapho ngicela ukubuyela emuva mfowethu khathi ngibingelela ngikhohle ukuthula umfowethu engihamba nayo asi uNcasimende. Yes ngiyabonga naye ukuthi angiphelezele mfowethu naye welinye lamaciko mabemdinga naye bengamthola enkundleni zokuxhumana online uNcasimende. Nkosi yami bese ngiqhubeka ngize la ekuthenini ingqinamba zale ngoma le. Yes angafe ngayikhipha mina album bayilalela abantu futhi uShenge kwi-album yami sithi wakhetha le ngoma leyana wenza ivideo ngayo nami ngayibona ku TikTok ya trenda ngifunda ama comment abantu besho ukuthi bacela ngibalandele yena ngimfake engomeni bona ke mabesho ukuthi landa umuntu abazi ukuthi mhlambe simulanda umuntu khona nina lefandlule khona lo muntu abafuna ukuthi ivumelwano ingakho mhlambe ngathatha isikhathi eside ukuthi ngize ngimlande ngoba yonke into phela emhlabeni yenziwa ngemali yabo. Yes ekulandeni washengeke ngizobonga umfowethu wasekhaya uLindani ukhwela empangeni. Yes imali mina ngangenanga lesa sikhathi kodwa wakwazi ukuthi yena nansi imali ilandele ndoda le ngoba abantu bayayifuna asengamlanda wasiyangena engomeni futhi nabo abalandeli balenza iqiniso ngoba sengimfakile yahamba ingoma yaza yashaya imiliyoni kwasekholela ekuthenini nalezi ngala kwealbum khathi belalela le sebeyakwazi ukulana lezi ezinye le ngoma lethi idliso inemiliyoni ngihamba noShenge inemiliyoni futhi ngihamba ngayo. Hayibo inkosi malanga ngisho kanje ngifuna ukubuka ke mina qhawula kithi ukuthi ngesikhathi usungena ke usuyibona into yakho ukuthi awuyenza ngempela because when we keep it album ngo2023 2024 kwashintsha so sibe njani isimo usungena emkhakheni ke wabaculi abadumile ngoba usobala nabaculi abenza kahle ngoba sisazokhuluma nangengoma yakho entsha ka2024 uNicodime kuyona ngeke ngayibona mina kulapha ku number 3 so ngiyayibona futhi ukuthi na number 1 izohlala iyakhula ngendlela eyisimanga so ngifuna ukucheck ukuthi ku2023 usungena ke esigabeni nawe sabadumile kube njani. Wakubona khona ukuthi usudumile noma hayi mhlambe ngizoqala ngigxeke mina ngiyafana kithi nesimo sokuthi awuthi umuntu la kumele nawe uyikhuthala lento yakho uyiphusha yabo yafana mina ngizoyixaka lapha ekuthenini noma ngibona ukuthi lento le umculo mhlambe iyasebenza kodwa manje mina ngiyacula nje angitshela mhlawumbe ukuthi nginekhono lokucula engakho mhlambe ngingenawo lento ngitshela ukuthi ngumculi uma ngicula ngisuke ngayithemba ukuthi ngazi lento engenzayo abantu bazoyithanda yini ngiyakuzwa mina so akukho kusashintshile ngoba ngitshela ukuthi ngimina nje mhlawumbe mase ngitshela ukuthi ngumculi ke nami ikhandi kuzoshintsha mhlawumbe indlela yokuphila ngoba nami ngizoba nezinto esengizoyisaba ke manje kodwa nje ngoba manje ngisawunhloso nje laba bemazi ayikho into eshintshile. So ake size la ekutheni ngifuna ukubuka ukuthi umculo wakho online uhamba kanjani ezitolo za online uziregistele wena noma ungaphansi kwenkampani
kuhamba kanjani kulelo hlelo lolo ngomculo wakho ngoba lo mbuzo ngobuziswa yini siyafisa ukwazi ukuthi because uyokuthola ukuthi kuzwe sekuthiwa iciko liselixabene nenkampani yalo uyabo iciko selidlelwa imali yalo iciko sekuyilokhana iciko sishonile lingenamali into enjengale sifuna nithi nibancane nibangaka sinitshela ukuthi uphuzo olidakayo alakhe abangani abangekho right abakhe uma bengayikhulisa into yakho ukuze mawuqhubeka uyithathela uleft uyithathele wena but sibe sikutshelile iqiniso thina abanewini obafice bekhona so ngifuna ukuchecka ke manje ukuthi online umculo wakho kuhamba kanjani uregister igama lakho noma kukhona abakufakele noma inkampani esebenza nawo hayi ngoba online anginayo inkampani sure umculo ukuthi ungene online kusebenza i-account yami akekho mhlawumbe umuntu ukuthi wena uzongifakela ingoma zami nge-account yakho yes hayi zifakwe i-account yami ngoba ngiyakwazi ukuyibonela yonke into akusikona mhlawumbe ukuthi khona umuntu engiphansi kwakhe yes yeah mama ngokuchecka lapha enkundleni zokuxhumana awuyena umuntu okhuthele ekuposteni nani kwenziwa yini lokho awuzukwenziwa ungayithembi nokusaba into yenzayo ukuthi mhlamba abantu bazothina so ingakho ngithe mina ngiyayixoxa kuloko ngizomshaya bafowethu wenzeka ngicela sibisakhile sabe nginendula nawo umuntu ngizomshaya lo muntu hayi ngizethembi phela kumele ngikhulume iqiniso ngeke ngifihle lokho kodwa ngicabanga ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi yini inhloso ekwenza ungazethembi mfowethu nginokuthi ngiyazama nje anginalo italent yabo ngenza nje just ukuthi into ngiyayithanda manje ngibe nokuhlamba ngizothi ngiyakhuthala mina kuthiwa hayi uzwe uyakhuthala nje impela yini lenzani bafowethu impilo ihlukene yazi ngiyazi benginakho ukwenza ama motivation like ngikhuthaza abantu lanto leyana ngangafika esikhathini sokuthi hayi lanto ayinasidingo lena ngibona ukuthini ngibona ukuthi mina izinto engizenzayo akho umuntu ongitshelayo yabo akho umuntu ongibuzayo ukuthi inqumo nje ngiyayisithathela ngiyayihlanganisela angani bafowethu lapha endlini yangizwa yonke into nje ngiyayenza but kufika isikhathi sokuthi ngiyayiyeka lento so mawukhona into njengenhloso ngiyambona ukuthi inhloso uyadinga umuntu ozomtshela ukuthi lento oyenza i-right usuku wakhe kanjalo like kungabi kuwena ukuthi lento engiyenzayo ngiyayithemba but uthi uyenza nawe ubuhlehlele emuva uthi hey bazothi hayi vele ngasho ukuthi ngiyabadinga abantu abasondela kumina kodwa hayi abantu engingabazi mhlambe kusuka umuntu walena yeah ngoba ngicabanga ukuthi emhlabeni asathembe umuntu ngoba ngisebenza nomuntu mhlambe ngokubona ukuthi khona into engayazi bese efuna ukuthi angisebenzise yena ukuyikhulisa yena so yes mhlambe mina into engilimaza kakhulu ukuthi ngasekhaya abantu abasondelene nami ukuthi abanalwazi kakhulu malana nomculo so uma ngifuna abantu abasondela kumina kumele ngize ngithola abantu bakuthi Nhloso usuyibona inkinga yakho ukuthi inkinga yakho ikhona uyazama ukuyilungisa because egcineni ungaposti kwakho enkundleni zokuxhumana uyazi inzuzo like uzongena emgqonyeni phela hayi ngiyazama ukulungisa ngiyayibona ukuthi kumele ngilungise yona for example uyakhuluma ngishayela ucingo sixoxe ukuthi ngakusendela into ekwenze ukuthi umuntu esiqala ukumlalela ukuthi angeza kwi-podcast umuntu anoma ngasakhumbula kahle because into ebhalwe phansi ukuthi umuntu ono 6000 followers ku Facebook umuntu ono 10000 followers ku TikTok then abe nengoma eyodwa ku YouTube mhlambe ibe u10000 viewers uyakhumbula lonto leyo uyabona nokubaleka kweciko lokuthi lihlale enkundleni zokuxhumana hayi ngakusho nje ukuthi sengikubonela lokho kusuka manje hayi kusuka manje bengivele ngikade sengiqala ukukhuthalela lokho ngasho ukuthi into engizama ukuyilungisa leyo nomfethu ake simthembe ningizimu Afrika sizomlanda anytime lo nyaka kumele aphele azositshela ukuthi how far ama page akhe ipage lakhe la TikTok lubani manje la TikTok ama followers yes luba ila ku 50,000 no not bad we are growing Facebook Facebook ngisanda kulivula kusancane ngicela lekahlanganise ngisho 1000 bafethu sicela landela uNhloso ku Facebook nimlandele usezonipostela na umsebenzi wakho omningi ku Facebook uNhloso khwela nje ku Facebook nimlandele ngoba kubalekile ukuthi lezi inkundla uFacebook uyakhokha nawo uTikTok ke ungathi unenkinga ukakhokhi siyaposta nje usasisiza ukupromote umculo nayo yonke nama podcast whatever into esenza ama product esiwenzayo kodwa bafethu imlandeleni uNhloso ukuze akwazi ukuthi naye azethembe aqhubeka nenze lo mculo omnandi ngoba umculo wakho usezingeni eliphezulu kakhulu asizeke mfethu uculile noShenge ushenge mfethu emlandweni yakho uzohlala ekhona ngiyaxolisa nje ukumfaka igama lakhe ngoba kubalekile ukuthi silifake ngoba insizwa nathi esikwaze senihlangene nayo
ushenge nangena last year wakuzama umfowenu wakwakhwela ukuthi umlande angene ngomeni kuloko ka 2025 ke nenze kanjani ukuze nikhiphe uNokhodima nange esekuma trading songs South Africa mfethu South Africa trading songs that is special bafethu ya ushenge vese bengisazombonga ngeqhaza lakhe alibambe ekutheni mhlambe into engenza yazi wabantu ngane kwethu ukhipha uNokhodima kahlahle uNokhodima bengizomkhipha kwealbum so into eyenzeka samenze studio shuthi ngokuza ushenge uhlamba wayezwe imnandi ngoma waposta ke yabo kodwa waposta ngemvumo yami vese ngathi akunankinga waseposta ke shuthi kuma comment kabantu basebethi hayi bayidinga le ngoma manje mana bhuti ubungamfisharishile futhi nakuloko hayi bengimfisharishile engomeni bese ikhipha kwealbum yes so ngesimo sokuthi if iclip encane yevideo sayikhipha abantu base beyaphoqa ukuthi asikhiphe manje le ngoma noma sengithatha isikhathi ukuyikhipha ngoba benginalento ethi mhlambe le ngoma le izongisiza futhi ekuthenini kwealbum kube yona ezongilandela abantu ukuthi bezwe lezi ngoma lezi yes so ke bahamba abantu belodi bengibhalela bengicela ukuthi angikhiphe ngase ngibona nami ukuthi angikhipheke futhi ngiyabona ukuthi ukuyikhipha kungisizile futhi ngoba ngicabanga ukuthi ayikapheli 2 weeks iphumile kodwa ikona number 3 yak 900k manje ushayi 1 million yeah kahle soon nje kuyothi iphuma isiqephu sifuthi siphumile already sishaya imillion njengoba shooter nje already vele ziyahappen yeah no ngiyakuthola nkabi yami ake size lana ke manje kule ngoma before uNokhodima enkabi yami ngizofika njengamanje sidlale leya last year abakulande olande kuye ushenge bese sivala ngoNokhodima bese sincenca abantu bakithi ukuthi abashone enkundleni zokuxhumana ukuze bakwazi ukuqhubeka nomculo wakho bewuenjoy ukuthi mnandi kanjani ngwasimende mfana thinta khehla lami sihlezi nonhloso umntaka akhwela insizwa ke yasendwedwe iphethwe inkosi lapha uNgcobo enonoti isigodi asambe mfowethu nomculo #kwenzeke podcast sithi shout out kubantu abasilandelayo isakhona isazoba khona isazo awungiyazi na idli awushuda uyacasa phela ngimcele umzumile kodwa khombisa weka ukuthi izumile asambe nkabi yami angiyazi mina ngithanda umuntu kanjena ngiyaqala ngawe ngiyasola mina ngathi ungilisile wena angiyazi mina ngithanda umuntu kanjena ngiyaqala ngawe ngiyasola mina ngathi ungilisile wena abanye bathi bayofakela hlanye kodwa mina nawe siyoqhubeka sithandana ngalena welizalo sothandana ngalena welizalo ayizofreka abanye bathi bayofakela hlanye kodwa mina nawe siyoqhubeka sithandana ngalena welizalo sothandana ngalena welizalo Enhlizweni yami dali forever wena uma ngase sihlukane ngingaphila kanjani mina ngingaphila kanjani ay suka
Awusiyeke 3 questions. Siya 3 questions emva kwalokho sishaya ingoma entondayo iningizimu Afrika. Insizwe sencane uzosinika nezinkundla zakho zokuxhumana. Siyabonga khehla lami. Mfethu, kodwa before ngibuza imibuzo, uyayizwa lolu lozo lolusha olenza lapha ngabe yami? Ngicabanga ukuthi phela ingoma uthi ulozo lokumele izwe winini. Angeke ngikhiphe ingoma iphinde izwe mina uthi ulozo. Yangazi umfundisele bakubani mesethi? Thenjiwe. Besethi. Hey Kenya, Kenya ngawe qawula mbana ibamba lapha qhawula kwethu. Muhle umsebenzi bafethu, isekeni intwana. Phela vele endlini ngihleli namaqoqo. La endlini ngihleli namaqoqo ke. Ikwenze wenzeke ihlezi namaqoqo ke. Shana izandla madoda. Ubhe. Wendoso phela abantu yabona mawenza into uyenza phambi kwabantu abantu bashaya amakhala abafuni kufisa ukuba uyena zinomona ngale insizwe engisebenza nazo ngiyazazi but asingene la qhawula kithi ngibuza ngane kwethu ngisheshe ngisho ukuthi okay ini manje ikhona album engithi yeza na yes ayichaza mfowethu awusiphe nje ngomlando ukuthi ikhamba njani mhlambe usunazi izinsuku kanjalo hayi anginazi insuku ngisadedela le ngoma le single kodwa yona sengiqedile ialbum yonke bakhona ama feature khona kulonyaka hayi angakaqedi ngama feature ngisacabanga ukuthi ngoba phela ngicama featureisha kumele uthatha umuntu ohambisana naloshuni osuku ushaya ngaleso sikhathi la yes ngisacabanga ukuthi ngizothatha bani kiphi ingoma okay no problem Nizwe Afrika njengoba nasi kwenzeke podcast inembuzo emithathu especially imibuzo emithathu sibiza ukuthi 3 questions la khona suke sipheka iciko lethu ngemibuzo emithathu sifuna ukwazi ukuthi ke lona lazi kangakanani ngalokho esuke sikubuze kodwa akuyona ke inhloso impoqo ukuthi uphendule umbuzo kuye ukuthi uma ubona ukuthi uyakhwinqa usho ukuthi ayasibuza olandelayo sibuzo olandelayo akuyona inkinga ngoba sike nami futhi angeke nginike impendulo ukuthi right but sonika umbukeli kwenzeke podcast ukuthi asitshele ukuthi lokho wena bukusho kuyikho yini na right okay siqale ngombuzo oqala kuneqembu lika Maskandi elathandwa kakhulu elaliya lidwa noma ekwakhamba phambili kulo uAli umfoka Mgube ubuhle bentombi abusho ukuthi mengayiphethe kahle ngoba igugile emgwaqeni njengeThayile emonto kube khona umthandeni umvoka Manqele bese kuba khona umkhaya wakho uhomeline wakho umjikjela umjiks awusangilini ukuthi ngicela iquestion hayi sengiyakubona ngisheshe kuphuthuma hey engineer ngizocela mfethu ukuthi ungibhalele le number le escreenini ngifuna uhloso umbuzo wesibili question number 2 question number 2 ngizocela ukuthi engineer ayibhale escreenini nansi le number mfethu alright le number kuno 1 u9 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 right so ngicela ungipha leyo number ithini hayi siyeke inamba ngizoyibheda hayi ningakhulu le hayi siyeke hayi awusangiphuthuma nje wathi ungiphuthwe eqaleni bayahlekana labo babuka la bazokhetha lo ndawo ngibhede kuyona bengiphendisa siyeke zama lo 1000 noma 1 million zama noma 1 billion zama awuzama yabo u1 o9 abathathu o9 abathathu futhi shoot lezi numbers u7 1,999,000 hayi uyawisa engineer uhle uziyaqhephuka abaningi kakhulu labo 9 labo hayi engineer asengithembe wena ukuthi uzoveza lababukeli lokwenza wenze uzosho mase sisodwa ukuthi ithini okwamanje pressure okay question number 3 last question iki yabo amnandi yabo easy inkamba beyibuza right inkamba beyibuza ngicela ungakhela umusho ngaleli gama ngakhela umusho igama lithi inkamba beyibuza hayi inkinga phela inkamba beyibuza angina understand kahle ukuthi makuthiwa inkamba beyibuza kusuke kushiwona kodwa mangicabanga mhlawumbe makuthiwa inkamba beyibuza ngicabanga kufana nesibabazo nje ukuthi inkamba beyibuza kodwa ngithi mina ngifuna ungichazele uthi angifuni ungichazele ukuthi kusho ukuthini ukuthi inkamba beyibuza ngifuna unginike ngiliqonde leli gama emshweni
ulifaka emshweni bese ngiyaliqonda ukuthi oh ligama lisho ukuthi kodwa ngokulandela umusho ushona. Hayi sengihlulekile nje. Ayiqinile phela lo gama lelo. Igama beyibuza. Ela kudala kakhulu. Wena wazi manje wazi wena WhatsApp no Facebook magama esimanje madoda no computer yabo ne cellphone makhala ekhukhwini akusiyo cellphone makhala ekhukhwini nombiko onyazi yabona oma email maningi amagama esizola khona ne message akhona thina sazi la usesanqamlela kahle kahle sawela seza ngapha isilungu kodwa akayikho inkinga seqedile imibuzo emithathu asifake ingoma etrendayo umntaka baba siza ukuthi ke sesivala ithini into mfethu Nkosman siphethe unhloso mfethu hayi sisathe naye bafowethu unhloso umntaka khwela endwedwe mfoka khwela lo bafethu sigijima ngomculo omnandi umculo kaMaskandi siphethe yena namhlanje asabe iqhawula kwethu isifiso sami ukuthi siphumelele sonke siphumelele sonke nawangani bami isifiso sami ukuthi siphumelele sonke siphumelele sonke nawangani bami isifiso sami ukuthi siphumelele sonke siphumelele sonke nawangani bami ngiyacela uNkulunkulu awaphumelelayo bosheka phela selungakhohlwa izintwana zami ayinzima lentwana bafethu ngiyacela uNkulunkulu awaphumelelayo awushela uwani spot selungakhohlwa izintwana zami sabe ngiyacelela nelami igama libe khona siphumelele sonke nabangani bami zama nabo ngiyacelela nelami igama libe khona awunisumafrika siphumelele sonke nabangani bami ngizama nabo ngiyacelela nelami igama libe khona siphumelele sonke nabangani bami ngizama nabo kodwa kuSimele mfana awufale ngale esivule ngayo mfethu ilandele inkundla zokuxhumana wenzeke podcast kuzo zonke inkundla zokuxhumana sikhona nami ungilandele ngeMC Dr Life sizomlandela noNhloso sizokutshela ezakhe indawo la landeleka khona asabeke mfethu ahlale kuyona mfethu Ibuku album lengoma hayi ayikho yami nje beka intshotshi ke phela ngayitshotshi ayisazohlala abantu ushele lezi ingoma sambe hey wena uhlala uwenza wabanye wena hey hey wena uhlala uwenza wabanye wena hey hey wena uyadlala mawuthi ungashaya mina mawuthi ungashaya mina uyadlala mfana loshona hey wena uhlala uwenza wabanye wena hey
Hey wena uhlala uwenza wabanye wena hey Hey wena uyadlala mathungashaya mina Hey mathungashaya mina Hey uyadlala mfana lo shonila Ayasibaba Hawu awuthinta ababoni phela shengo ubonwa yimwedwa amakhamera wonke abheke mina abambe uNhloso abamboni phela uNcasimende lapha akeze hayi cha ayikho indawo sifuna ukumfihla sohlala hayi bazombona online ukuthi umthola hey ngakwazi ukushintsha ukuthi hey ayisiyeke khehla sami siyolala siyeke webhuti asivale mfethu sikhipha zonke inkundla zakho zokuxhumana ucele nabantu futhi baqhubeke bakulalele nokubonga nje mfethu inkulu lento kwehlele mfethu ukuthi ukwazi ukuhlanganisa imiliyoni isikhathi esincane kangaka ngoba kuyinto enkulu kakhulu leyo mntakababa ubabonge nje abantu bakithi nokuyithoba nje kubona okukhulu ukuthi umsebenzi abakwenzele wona uyazehlisa kakhulu baqhubeke nje mfethu bakusupport usiphe mfethu into zakho la uthola la khona nokubonga abantu bakithi mfethu noma abalandeli bomculo kaMaskandi. Okay mina la ngitholakala khona mfethu ipage lami la Facebook uNhloso Khwela nje yeah ku TikTok ngoNhloso Khwela inamba yami ngitholakala kuyona kodwa phela into kazeni usho ukuthi into kazeni mfethu kulungile abashadile ngeke umuntu akuthinte ukuthi eshadile shuthi usuke kudinga ukuthi cha cha ngithinta uzobe ekhuluma vesi umculo mayicela uthando sokukhuluma naye sodwa ke lokho yeah akunika abanike inombolo mfethu. Okay inamba yami ithi 0766 785350 yes uthe Facebook ubani Nhloso Khwela ku TikTok Nhloso Khwela yonke indawo Nhloso Khwela uhlangene hayi amabhinqa asefundela seyintweni awaxofu sengikhohle ukubonga phela yabonga ke mfethu bese ngiyabonga ke abathandi bomculo into abayenza emsebenzini wami ingane kwethu ngibatshela ukuthi mina mangenza ngisuke ngayithembi kodwa bondlele abenza ngayo abanga ukuthi yangikhuthaza mina ukuthi ngiyithembe ngoba shuthi into engenza bayithanda sure singabathembisa ukuthi ngizozama ngeke phela ngiyithembe ngento engenza ngisuke ngingazi mangikhipha ukuthi bazoyithanda yini yes ngizozama ukuthi kenze kangcono yeah so i-interview yokuqala esingakuleyo kwenzeka sokwayenza ngaphambili hayi yokuqala oh yeah right okay si rate ke mfethu out of 100% ngithi out of 10 umuntu useyadideka out of 100% ke indlela esiyenze nga interview yakho ukwamukela I understand ukuthi awekho amanzi ke namhlanje abasinikanga I don't know why kodwa ke usiphe nje mfowethu usirate ukuthi out of 100% indlela esikubuze ngayo indlela esikwamukele ngayo nabafowethu njoba sihlezi nje mfowethu endlini ze kwenzeke kuthini kwakuphawula kule ama percent usipha bani mfowethu hayi ngasho mhlawumbe kube kuya edeka na 100 ngabe ngani edela ngoba yes ngokwami mina awuze ngumuntu ophansi yabo sure kodwa indlela enisebenza ngayo nangendlela ongibuza ngayo wena ngicabanga ukuthi yangisiza nami ukuthi ngibe ngcono kunale ndlela engiyona futhi ngisho ukuthi nje wathatheni wonke umona sebenza naye jealous ngaseyena uthi jealous kodwa ngizoza naye jealous ngoba fethu uhleli kuyintokozo kabiya kwethu soxhumana nje silekelana singalenana khona kakhulukazi ngoba ke usenza la ngenkabiya kithi ushenge ahlala Nkosi inkabiya kwethu isithabisile yalithi izofika nginethemba nawe ukuthi uzogcina efikile azoyikhulumela naye lama million asabamakaze kangaka emakaza nezinye izinsizwa siyakubonga kakhulu lokho ningize Afrika ngithathe nje ithuba ngokuthobe kokukhulu uhlezi kuyintokozo ngibonge kumfoka Khwela uNhloso sithi wena wesilo siyathokoza kakhulu siphinde futhi sibonge nakumbukelo kwenzeka sicele futhi subscribe ku YouTube wethu bese silandela kuzo zonke inkundla zokuxhumana siyobonga kakhulu kanti thina kulula uma ufuna ukuxhumana nathi uyasithola ku 0780816651 inamba le ingena kimi ngqo hayi eceleni bese ngikusiza ke ngokuba amatasa ke sengathi ngakuhle ukuthi uvele ubhale nje umyalezo wakho usho ukuthi hey mfoka Khumalo ngidinga 1 no 2 no 3 no 4 ukuze mangithola ithuba ngibuyele kuwena ngihlale ithonto ngibhekane nawe ngikunika into oyidingayo
Kufuna siqapheleke isikhathi bafethu nempilo inzinyana sometimes umuntu kumfica sesikhathini esibi esingekho right uyitshethwe nayi uyayitshela noma wenzani umbekezelele nje umuntu wakini ngoba wakweni ingane yakweni until izikunike lento oyifunayo mase uyitholile uzoba sharp ulinde kuhle usibongiseni umuntu akakhumalo angeke enhloso ngasingayidlali lengoma lapha ne stage sethu esikhulu sithi mukelo kwenzeke uNicodima umfoka khwela unhlose ehambisana ke noShenge wasehlala Nkosi ithokozele imnandi kakhulu shout out siyabonga kwenzeke